Abusuan leak audio a Kontonkyi media abe display ewo eye feed kese so ni nyina eye ubaka se encheye na eye oprega benten ekopie mu ewo eye Kumasi abonten a okosra eye na kumadefo eye Faustina fried rice ma enkomo bi ekokọ so a pictures a eba bonten odo Bronii salutu dadulumba ne maame prekopa wanya ne ba bi ko ne statue a esi Faustina efie abusuan na epoben na ekoso enkomo a ekoso no apie amaliko dio no Kontonkyi media enso abebobi ede ankra na odo Bronii ehwehwe afri eye maame bempoma na afesu aya kusia se wafosu entem enkomo na ekoso no eni musem de bebre audio no emusem a rema kasa kame hwan na yenko Kontonkyi media enkoje enkomo no mu ejemu saso na won so kire wadwen eye comment section sene true callers enso a kire wadwen no oso kire ma yehu de ekoso ewo social ne media abonten so ahaguso otumfo ba TV plus enti eguso ananam ho etomusu bede ma wa adwere kura nko saa ne manema na ombehu abonten ho ne kura se wabo aboa na obewuo no wako baabi a ye de ade abo kraman bi wo peso wuo no a saa bra no ade na ka no ane homete opre saa na opre twam enche kra betia to saa pepepe bacho enkofo no a omakọ ube ho no omu free baabi akra no ne maame ni free no akọ ube ho no omu ni bibia woma so de da fom womu ni information nyina omu aside de womu nim no womu guso gada na da bia sa she bibia wia ewo ube ho a ese saada no de obehunu reporter e de be free ho abero that's what the form they know everything that is going on omo ye monitoring so ankasa bibia eko ipe wo kro yimu no bisi media fo no ebi ewo ube ho no to me kan ube asam nipa no a media fo ni bi akọ hunu de tuam cause e bisa onsam it's what the bibia satia ube hunu why ewa ube ho me the report ni nyina bebro me kura maka se e wo se reporter no my video reports ni ahwe wo mo se de ne masitiye hwe wo mo saa de akire saa ni ehwe de ekọ ni ehwe de eba na me be kirekirim cause ube kasa no onti ni ye di kwen na me bisa se friend surplus hands no friends serious hands no o se enye adwuma wo abrofo no kru ana se ube ho a ube ho se sentumi nya adwuma ho wo ba bia de na duru no surplus hands atra so obi ade ne nsa etu ana se kase ne betimi aba ho o se ye minimum ni se omai bia no especially African countries we are na esi e niema no so we are serious country na say ebia asemsi na some investigation or na say omo take over case na na seriousness no e was strong developed countries no ndi me media me no all the time na ya na empire be born say nyame ye wadom na wo kron kitinkiti bi ti se ube
ne nkeka ho Asia ho maybe to say South America e won krunkru bi hye kwa nkete kakra and shed and develop a part to say the ebia US ne other countries ne developing no bia wo Africa ha so e won krunkru bi ho so enso so kete sa pa si nyame wa dum na se ubu kitim na unya chance ya ma onkrata semo a ewo amanone because unya developed countries ni bisu kotena ma honkrata semo hia wo pa se we akoda no se nke onye sa kru abrofo no kru mo honi pa ma mehwe se de kane no case no omoye no ube ho nti eno na ema ese o mabambu kasipa na insurance nyankopon se na empanifu bi omo ibo ho se de na wo ka no omo anye ni gidigidi ebra abrofo no bae no omo anye ni gidigidi no ma anobrebre ba mu o mete kura se abotoye mo sem bi also we are see ese ojeje wanu na boda ni bo aba acho wate ase ebia na kane no na omo na omo ube ho no mo fo se bia entwangura nkata so so we wasem bi ho no ma esa entwangura nkata so enko ba bia na esa bola so bia na ehase na eye no fo no so na enhyiranka nyankopon se yakola no ya ngono krum ho ube ho ya ngono ho wo de bibia na ekobasa so a oman no se develop ya na emunipa no citizens no ya na omuhia omu papa because me kai me uncle ya o menchi ne ba o no US na kane no adwuma 7 nkrata 70 no wo a na de akola no aba abrewo mame ana unu ebia ogini die na omo ahwe na kakrama na o pressure na yede abafom otimi nya time asore entema kwa adwuma sane ma no ekoso pa within ense 90s ne early 2000 ono baby 90s one mo de ba 99 ya de na mota wo mo do mo ma e ba Ghana pa do mo busuafo because me uncle no ba omo de ne bae nipa na ohwe no no na onhwe ni ye ense akora no be ye overstay wa ha omo sheda embassy ho no sheda tu nipa ma ne ba fio besin ko akora no school ho ko investigation hwe akora fa akora no hwe musa say sa akora no tiase so rekwa ne ma ne papa wo America omo kura nim so omo investigation embassy no tracy akora wow tracy na be hu sa akora na didiem say dipa na wo hwe akola na wo sori agari no yi akola ni ma me no so de nuane ba hu say abuchi for so pa o nchen ya nuane omo di dwaba didi ye ni nkeka ho but ma me na kipi aduane ni nyina de ma ono no ma but ni nuane ma no onfa mo ti akola na eketekete tantan ensu suku a wo kono me bo school ni di omo wo abuchi omo ma ku school wo ho mo mekan do na be hu school kura meka dan so ma no ayi efen say alphabeta dollars no mutua enti akola ko school no ho de diska ne ba okutua de ba ne hwemu no finance wanya ya anemia asa anemia chino mujani akola no ho omo ye friends me ofa no ne yere ne te ho no one day bi na omo di plane di akola no ba America ho ko ade ono no hwa akola no ha kora wonnim se ya fa akola na free Ghana ede ne baba ka chon za akola ne ni na mo Ghana yesi no ye mamu be se 1 month akola na ansesan baba gine free mo zende akoba ban wow developed country said you must young omo fa omo citizens ni agro kra asem koso na akoda wo na emamienu twa akola no ho na wesi media what be that ube nkuwa na saa de ne timisi rekwa ni baba akofo na wo so na eva ube you gonna say
Ube. Obisi ebi na damfo sa pegila wo se na damfo sa na eto no ombe fa ko free Ghana ha jede kokoduru abruchi breko ne maame ne papa nim se dia akola na ba breko ade wo hwe akola no wa ha enim because the omoye ne say omuma school no mpanifo eba America embassy ho mpanifo ho no mo hu say akola no nye Ghana ni o America ni but omudo mo ni di echo mo se nipa na wo hwe no on hwa akola ni yi enti omo e de bibia wa akola no ho the particular information nyina na chire school no ma omo copy wow say don't person omo yi ni because oboko ka ho asema wa hwe ye besa ya asem foforo we can draw crowd ya chiro mu don't person omo di akola no copy de ma de papa ni so say omo ni di akola na chi omo kro mo ti kro mo kro no munya sanfa so no ti say akola no and then oye lawyer kese wow a lawyer kese was a estate agent or tutofie esie akola ki ja no Ghana ha me what you say it is ankrofo no omo mfa omo citizens eni agro omo mfa omo adwuma ye eni agro omo bibia hia wo mo enti say BBC na say ude omo kromuni nipa bi I say na say mu yembo foreign minister kujeto abla why I akrabi no recently guy here wo me from country me story no kra story no omo oni na busuafo kiri enya no kwa kai se be catch her say one of the African countries in the Gambia now so bibisa has stand to be corrected. Now say amnesty that I would actually make so many years, but 30 to 40 years ago, Ghana for be nam president no me kwachi omo kun wo mo ne nkeka ho. Best pim se ne. Na no ye na omo guso a omo atu na ma. Omo say I visit asem no ebio. Enya no nko ahwe asem esi wo South Africa. Recently. Omo dey playing kofa Ghana for. You don't know say Ghana ha ye won panifo ahodo pio mo tutu kwan akwakoje nimdie su ehunu pa me honorable okudetu ablakwa that be o ye Ghana president eje mngoma that's why I dey on the ministry no me say eba discipline power politics more or discipline can it be 2015 2016 hono mo ne Mahama Yarega ne suhini mo eno mo no keka kan 2015 ona say omo ye young guys into no money so hye keka ne kasa omo na Rollins backgrounds baby we sharp teeth no sa group no so when say why discipline and omo nti say bi Mahama Yarega discipline e wo parliament omo sesa sankofo no omo ginim die ne ntete maybe bi omo tukwan ehun say ya brabo ani sutiti o hwe omo department and now ministry hold they will see handle no what you some handle in international level but what you say oh they all can them no ya advise and say BBC omo exactly dey na na ebusa mu questions bebre dey ka ho asem ya say so say ade dey free back one sand Ghana nye developed country as a developing a thing you so area ba see some enya kandifo bi sa omo ye discipline I think say never beat me as it's back to the American no nya omanya ye serious part says abro for ya omo hwe ube asemi here nim say the bia hintabia war sa court case ne da hono no amen wow yeah with that fa mbe manyami shira fa nana o say ha obe ma ena adepalo say I thought he said kube crowd hey ukondo kube akoto bidi adepa koko be kube na to di wani ni asemo ehu Annabella smehu message nana connect do agudie nana net say wow creams and cupcakes cupcakes yo people are going to cry pa nya sam kitu nyame ewo ho Pastor Prince o say no way
country are the same. Oh, okay. See, at the part of that church, Queen Bema Sikube, one Kakube, oh, Pemmy Bema, Anya Samwaka. TV, I say I took my children. I'm go for Kappa, them bear mekan, go for come once and papa. Anna and some BS and go for busy and when it's hard time. Muni experience be out we are makasa. I Benis Mensa say hi Royal Queen B UK we love you Royal Queen B et say yenso ya chia papa ye do pa unyankopon enhira pa ma me kwato ade efe mehu pa na me nhira o nini o si fa ko say wa want to be get okay ya na me say me come messages ni say bu akan wi anu atobom messages ni ya na bia no share the Joy TV see there are cases here in the US which over 30 years but still go through trials. Okay 80 nayo or see we need the letter Queen. About Ghana, okay, Aba Nyamishra, Charles Otain, Charles Netty say, Nyamishra Mupam. Georgina Bafo, Georgina, now to say vaccine, but your Nyamishra Mupapa. 80 the Ayakoswano, any who be and Sansamo, Sapa Pepe, and a tear, Namia Duma. Tenabo. Mfa mungra efie anko fokase ni fie ho no amenya na kina na afi yengra ho na yeni emu enkomo pacha obetumi afra baso na waba aba abekire wadwene aha ofre ba obetumi abekire wadwene bibia ye kama ansa na no ye kamfo mama akosi ase wa birthday no birthday na mu ne ewo den ene date ye nyina ye ncheke ne hwe date no aka no ene date eye August 25 nti wa hwe days aka 2 weeks emfa so na emfa ni 2 weeks kra eti pacho aben pa ti enkoso a na birthday no ahoboabo bi a wo bo a opese okobie no pacho bo modin afre o mama aha frɛ ne mame o mama e number ne nie aha o mama number no eye +34728487 62 from mama ede mame ebusuafo wo ye program bi say ye birthday anasa 1 week ana program bia ekuofo opese emfa camera meto so mamo no ye betumi aye coverage na ma Kontonkyi media kama open live coverage ebe ye me video so ma one fato ho emma live nso a eno so ye beye ubu also a yemra medi mochi na bia baby amuhia na yentwitwa meto TikTok mama ni nyina ya momodwuma ye mo pe ye beye ni nyina ma frɛ Kontonkyi media na me yesa adwuma ne ma iba be ye video coverage no ye oyenya ne live ma ye yenya ne day ma na wa obehu se adwuma ho te papa ebenya ho adaje ye pa sa na ye adwuma pa cho frɛ ye e wo 0554 227712 0554 227712 number uhia ye emoa se program bia emfa camera meto soma ye me video na fato ye nya ne live ye nya ne day iba be ye de ama no achi wo advert bi adwumako bi na pese obo ho dawuro na ogidi se ewo ho ye nya ho advert ma wa eno so frɛ ye na so ya sin ne mu nya dunia ntumi nya adwuma no emfa emma wo pacho fa wadwaton de no company chrono or shop chrono fabra near advertise infamount number chrono na obefre 0554 227712 0554 227712 first number chrono anso na ebra na be kire wadwene 0554 227712 ne free sabre kwomoma efra yen wishi mama happy birthday in advance na ma birthday ne feeling no yen kekan ye ho oh na ensa emra birthday ni feeling no nya kama wa oni se nipa woni abra okoma ni ade bia ya ni monyam hye bia be koso bia nipa akoma ya omo ya hu o na ekwan bia so nyame ama ne nsaso o nyame ama ne nsaso wa ma ne nsaso wanya ama ne nsaso nyame wa ya ade o
saa no ye na ade ebusuafo nti frɛ bɛkyerɛ wadwene efiri se yɛtena ase nkɔmɔ a yɛdie bibia wo apesa obisa nkɔmɔ bia opesa contribution birthday wishes bia opesa mama akosi ase wa asem bia opesa oka bibia opesa oka bia betubia ba be ka number na 0554 227712 0554 227712 ma me do money bre no eno de e show clear akra ne se me hu no clear e show clear bibia di adanse se eye ni bre hu kwa o ma ni bre ma me no ana wo de tena se hwese de nyama titie nipa dia no hu agina adi ma me atam from day one ene krata bi dia himu still yentumi mfa bibia me di banki de nipa na kan kasa saa otan hunu mo hu de ebetomo otan hunu amota ma me ne kwa na motena se plan ne me di na tam hunu ni mu ase wayi aguma me ani mu ase obiri ni kura bobra ba ma na wu kake na yire no no nti eno ne problem because wo wadwene ye wo se de be ya Eti abusuafo moma yemfa hyele hwanom no aha nye ye video ko TikTok platform so abonza nwom ne da ho ko YouTube Facebook abonza da ho yemfa nye ye video se enyisu sound no na nya de nya fe why kan hunu say dia no odin so no obi akasa 1 year asori adi na temfra no pakosi anwumre woni document ba akokora gina so atamdidie sa na mudi maame no e wo TikTok so woni documents hey wo ye analysis anu akoyi Google ade e da ho obi e Google ade e da ho de enu de obi ne bo shame na mo de wo hu rio wo hu she na mo betena se mo be hwa ade na mo huna ade na mo hwa ade ni petri mo demfo ani brefo ni pabonefo a ni panya mo hwe na mo totan abia mesa ni pa no no onya mo hwe da minimu da sasa ma me akoso asewa mumu bi woni na nkasa da woni ni kuru nkasa da enso mo si yani manum asamuni enu nti na mo gina so adi ma me na tem wan ye nie na ye nto da drumba de enkone hello me da fupa udi di say Kata from UK, boss lady. Boss lady ba ko pe ma me. Boss lady ba ko pe. Yo. And I'm not me who shafat me I'm not meant me I'm free. Oh. Na me say ma boy dwuma ono be ma nyame hira mo papa say sa. Me be ka mo hu. Me be ka Kontonkyi group yi hu. Makuma tomi yama na me hira mo na me ti de mo kai ni nyina na ekofo egugu ya mo be kai nyina me tie bibia na me da hasiba na asema ye komse but we too happy birthday ama me ba ko so mani mami ma mesewa oba wo sisu mansa no aham oba na tikoti so bieni hey ma me too happy birthday in advance dia Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, for Mama Akosia Sewa. Happy birthday, Mama Luba. Happy birthday to you. Wow. May God bless you now. May God bless you now. Amino. May God bless you now. May God bless you now. Mommy, happy, oh Jesus, hallelujah. Mommy, happy birthday in advance. Papa, and we go so at trauma. Why, mommy, Yamin Shro, Yamin Town, Unu Bushing in Yamin Kamo, Papa, Nenkunimudi, yes. I can't wait to wear my white dress to celebrate with you. And to Queen Yamin Kamo, Bema, and my pamoya, boss lady, why my cramo, Piao, boss lady, Bako Peppa Papa, boss lady, Yamishra, said the boss lady, I am
Mumra na munya ne saa ate ase yenko so amfase yen hye maame na furu mu ma wo kire wadwene wi a na wa be hye mama akosi ase wa happy birthday in advance ye ma birthday ni mwura baabi a yen ti de obi a kan de obi a ye maame na munyam hye bra na aduru e na Kristo nam kwan bi so esna munyam enche kora obesiri bebre ni saa bro na furu so efiri se nyame wo hyira wa saa pepepe e na etie tie busuafo mama yenye na enye fefe mura aka kra bi days bed I think that 10 days na mama akosi ase wa birthday no aduru so trenkofo twa atro transi twantro tukunani ba so dia na wo mutirim dia de na ya na wo ma adwenim watna se ko asama ba mutirim no wugina baabi ti no watna se no wahyehyɛ asem na ade atukunani ba so na wawie ho atɔ waye adwuma no wo waye adwuma redo ochire bi wo mabra ya me maye adwuma ene de mu hu no bra mo bebre no mo bre eni nkyerɛkyerɛ mu mo bra ni nkyerɛkyerɛ mu o mi sini pani bi wo a mi wishi mu wo da wo kura na tesma so twen kura wanya ne fo wo waye dai tena se na hade ye bekɔ ene wo bra mo bebre ne mo nim guase e betomo awia kete mutiri mu ade dodo u twantra to kurani ba so wa nwene humpo se oye kurani ba ni kunawuo wo wa adwini mu no obi se fata chain de maame ne fata chain wo mutiri mu no de maame ne hia no obi fata chain maame no enti anu nti sa di na tam na mo bobɔ mo hu dua no mo hui misu obia wa enjoy maame ni mfifire a wo sha akire wo support oye oka ho oye dai ema ye di maame na tam na wa enjoy maame ni kunu mfifire a saafo ni nyina nso no mo ya awe sa maame no ni kunu ni da drumba ananda drumba ana abobra oni pebi o enjoy sa de ni bida maame akosi asa wa ni kunu da drumba emfifire siasa na misi kana no oni pebi a wa enjoy that room ba ni mama akosi ase wa bre emfifire so ogusu wa enjoy so wa enjoy etam na nipa na ka ne nko a woni dem o gitum se na mi nimpa sa maami ni kunye na o she nipa echi na ni je ya so ni fabricate asam si afanto maami ni so ni kuna ja no na nipa da so enjoy ni mfifire na wa enjoy bi etam wa bom hu bia wan ma sesa apam wo ni obi o so akotena maame ni mfifire bi mu ana wona yesi maame ni mfifire bi so na watena media so di atam ana wani ji atam bi bi obi di no ana na ahye kire mubahunu mudde mubehunu munyina mubehunu ade ntira wo sesi wo wiase obi kuna wu ani ni kuna bere yemfa nsa asamasi oni pa ka wo nko a wo dem a woni se maami niami nim se on da dumba we wa ware niami nim se we nim fifire nie niami nim se we die nim fifire wom niami nim se na wakoma gitum se woni na watena sa nim fifire ni aye meeting watena nim fifire ni aye dai wakotena nim fifire ni madidi wode won na ya si nim fifire ni mu na nso wotra media so twa na da pa ana se ye twa na da pa ma wani je ye ana wo sha kire me ye twa na da pa na watena nim fifire ma me ebra bia nim fifire won bi. Oh my God. Ye na chare be ya wo mo ye na chare be ya mo bradi nyankopon ye na chare be ya mo hi hello mo ba brasin de mu na metro anyong bako asomano na
Kontonkyi ya mutatu no be hwehwe waje sana wo kra bebe na meto me so baako. Sound na wo wachi no de odi tie me ne dum no ne ente won kan ye why de odi tie me ne wo wachi dum no kra. Okay. That's it. Yo. Amen. Nyame shiramo adwuma mo ye no bura dwene ntiase so na mama kosia nso ya mame nyame shirawo Amen. Mama kosia se wa fefe. Happy birthday to you. Thank you mama damasio. Come home bebre. If I tell mommy what I told you mubi. Aya hwehwe watem kwa na wo kra be me. Oh. If I tell who you are what trauma me na me bi so me nto baako. Yo. Oni apa what did you mean? Na wo kra so akomude no. Hwehwe wati kwa na wo kra be me. No kra. Come there bi do mo kra papa. Oni apa me say what did you mean? Na ukra so kom di no yiye wadi kana ukra baby Missy Kisha waji kana ukra baby Omuhia Otumode fwe yiye wadi kana ukra baby Missy Kisha waji kana ukra baby Atrufwe yiye wadi kana ukra Nyame shiramo Ninya denie anyu ni nyina na hoto no wato no Nyame shira papa maame Nyame nya wo kase yo yeda wase Oni apa wadidi amen Na wo kranso kombi no Ihwe waje kwa na wo kra be Ihwe wajinkwa na wukra bami Ihwe wajinkwa na wukra bami Ihwe wajinkwa no na wukra bami Osisifwe onibrefo Ihwe wajinkwa na wukra bami Oni apa wadidi ami Obi afia ya nipa ni so Nanso wo kranso kom de no ura dem a wo brem Hira waji kwa na wo kra be me Atrufo tisifo Kobofo Hira waji kwa na wo kra be me Hira waji kwa na wo kra be Hira waji kwa na kra be me Hey Hira waji Kwana wukra be mi obra Obia be ina no ancha kra obia be yiwa no ahimam salaisa na bu yiwa no a day of reckoning is coming It is very near that day of reckoning It's very near na me catch that Ne wo behu de beko timu denden trasi twantra to nipa so ayenye ne hwe pa cho di de sai me do fupa Mary yesu ma me na te sai ayo na we mi so me hu ye pa mi te won ka che na nsan asa won fra mi she ho to se mi tri mo ndi mama tuma ne mami yo Ashunya mini mfani obomi pepe Eni ya juma maya pepe Obomi suba mami pepe Edi Nyami shirao Mama kusia kewa Nyami shirao Ewi asidawa Tadi umbansu dawa Yeni se u birthday we ebe pipa when any so nyina any so na wesu from day one the birthday we nti be pipa nyina and ebe ma wo so weni agi ebe ma wo se wiase nyina edo nti
If you are very fine. Yes. How can I come on to me? Oh. That was Mary Nyamishra, yes, mammy. Only a day. Yea, once I was actually say, my activity. Mamma, Cosia Sewa. One Munyam shed, dear mamma. Wouldn't Yaminin send I was so firm. Now, BBC, we are singing. Sinayamia more firm. The Quanya me fast way yard of 4 near Bois 4 at the tower. Hello. Yo, me paso Italian for Becassa number 1. Hey, thank you. Royal B, my friend from UK. Royal B, yo. Me bear my want to say. Ne hoye, mami papa bi. Ne hoye. That is Yamisha Mubebre, Onya Mokesi. Yeah, that must say. Shamos. Let's turn you back, Mama. So many, mommy. Ma, one anywhere. Oh. Farewell, Raddy. Chitri Mure. Yami home century. Yami home century. Man, see me. Mama town. The catchers of Radin say, Onya your mammy won't century. Amen. Now, yet, the birthday, you so no. On man, mema so any dance or bore. Baby, be between the 9 SCBR, any shira. And mama birthday, so. Obi bia obetune 9 esi birthday na se offensive coffee the obesha mama from YouTube all the social media hundreds no obi bia obesha mama wo sa birthday day no offensive kese enko ni fi amen onyankopon emma oso favor entongu mama so amen amana biara amanfo atutu dia mama no onyankopon enkeka won engu amen na adie bia obi a prepare say enfensen mama no on enye no hema no no ankasa enfen konko sen no amen yeda akafo radia sempai boya ya boensu wetie amen amen efie ni ma me say to obi akwa yes anyom na ba me so me ya fie ni ma ba wati yabra fie ni ma da kine wan chantulo Hello. Hello. Wait, Kontonkyi oba papa me dofo papa I ochinanti o me kasa fi Virginia. Yeah, ochinanti o na de wafro. Ochinanti o mi o. Awa etu. Wow, why dear son wafro. Mama ne kunu nyom bia e wo ho. Ana enyom no me ne to papa ba se metimi ato a me to pa mama o se mama me support ni shame na me nware me hu fi wo bedu emu e wa mansan ni mu e se me din Kontonkyi bia bia obo homo kan na ne ya sha wa kodu bia no ensan nkodu ho na so onim fese enchenche wa na afi obi abehu bibia mu nokure eno nti mama ye stress onyankopon a onim akoma emu asem no onim ahinta asem na bibia hinta no the on sama wo kan ama ya hu se enchekra ekunim no beba enti e de ya pa ya hankati fagu ho ye chen na ye nim se ye ni Kontonkyi media ni na ye be kose papa bi ye ti mama on shiraw amen mama on patenten e ma wani enhu ne osefo ni susu de ma wo no yehu a odiri ni na be ye ne na entiaso enti mama onyame shiraw o ma on patenten na New York. Wow. Yo, Gamisha, thank you. Bye bye. Hello. Pacha wabaso ya fao. Hello.
Hello, mommy, I follow me dofo. Yeah. Yes. It's a boy. Yo, yentie wa free he. I'm set me trying to but this is the first time we for online to make a call with you. And I think I can't make a tell me can say so Acts chapter 5 verses 28 to 39 or say any human plan or work that is not from God will fail and scatter. And you know, a phobia our bar in free now. It's not surprised I consume in my air consul. By what time now? Amen. Oh, Nami Shroud. I dear send a wafre. Enkunim no. Na ye beto. Asida for ye. Na ye bebo. Irradie dinkuni na wako amaye inkunim nyum na ye betu. Hello. Amen. Oh, but me not for be o. Yes, Saudi Hajia Fati. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wow. Going at the same. Me huye Hajia na uswe. Moko. Obema sono huye wo. Ni huye pa. Ni huye nkansah pa ibada Roma. Nankopon kamo. Amen. Uma ahodi dani deni na mo fambe hye nkwan eno ma me akoto se wo nyina kui asan bi na mpese ni nya ho ni kakra Yo okui kan say court aware court aware no say kan say one man one wife ni wa court ko na musa obi a wutimi ware dodo eya miensa okay kind of thing like emra ware na wo kana emra de aware amra jitum emra de no I know okay emra na me ho kind of thing mpata me nya ho ni kakra and say emra no one man one wife ni wa ai eba civil na emra de ya civil no one man one wife. Okay and see one man one wife no so ye ntwemu a so bi nda ka ho Debi no de and the oya sa cry it was said to me nya asem cry bigami ya enye case kitwa pato say me see no cry de say one man one wife no civil no se untwa kra na akware a utumi enya asem kra bigami case kese. Okay na ni ko mti asem na se say no se bigami no oba na ofeka ho no ena nya case na ta dama no ena nya case Bema ni tumi nya case oba no so tumi nya case depending on say the asem sitie na ni titiru no ye bema no a onim se waware na so oba ni sunim dia betensem bia wo ho de se nyina yenim se oba bia agya atum se wo nim se oba bia na so oba ni nimu a because case bia e ko se ni se oba no woni wo oba wo picture e wo fi oba wo picture wo fi o ko wo betena wo no ase wo bia waro emre wo fa ndin da fa so ana edru quarter eno emra asem emra ni nyina aka ne sa entimra na asem depending on the ordinary kono baby so person otwuma obetuma person otwa so a obetwa so de opese eye no emra no ebeye se bigami na chi obi a wonim se nipa we omo wa aware especially be ma na awokọ ware no wonim se oba no wonim se wa aware ena wakofa oba afoforo bia na oba no nim but de nim bebre so de ema bi ho magye atum so oba we kwa na minim no oba kra na mekosia no kra akọ siesie ba minim no so oyere nti no so ho asam nko wonim dia no nko wonim so no nko ena mi pesa ni
So one person no here no na wa no mutama problem aban. That wo ban in kan say ya nia let's make it work after my plan so bo. Aye. Okay. And then person see. Yeah. And person see. That's a farm that. Yo, mommy. Instead that was a hajia. On council. Bye bye. Bye. Thank you. Nipa go for any brabre no. On say aware bia ya na de ntie me ma dodo na na eta ka so ma bigami no. Dodo na on nanim so akware. E na ya na ma na e ba nim ho hwe. Ba case a oba wo ho nim se we mi nim no. Aha. Achirachire niam bia wonim kura se be ma kro no aware no. Eno so ho asam enko. Ay, mama kosia say wa birthday. Mama nyame nhira wate. Ba fefe. Wa bre. Hey, betimi atena se ya ntika nko a wodem a. Ya na obusebusa ho question say, "Hey. Be ma me hia na me nim mienu abre." Abedru ha. Na wona onim de makokom, ye de ne de enye de. Na wo hese de nkofo asori o munim wo ba bia. Wo munim mo bra ho asem. Monsa ase a motoye, mu fie a mato, ma bra bo ho asem so ye nya ano. Ye agija ma me mutititi fie. Ah bi wo ha, enya wo bra oni kodwefo so abra nko mo nidi. Omo no ma me mo. Enya mama akoso asewa. Eno opanyi kodwefo so bra omo kabo omo bra ye. E ma da drumba be ye da drumba. Kebi mo ha nko no ma me mo nidi. Ko ma ba asesa. Ena sa afo timi twa ma no. Edi mama akoso asewa atam. Abra wo enjoy in fifre. Hello, mami. Hello. Nda fupa. Na ti say. Ya mi adom pacho na uswe. Nsumi ho ye pa. Aka se free. Pacho me ka se free UK. Yo. Pacho. Aya me kan se. Dum bi odi tie ye no. Bi odi tie ye no. Dum pause no. Na eti e kasa fafo aha. Ye nya feedback no. Okay. Pacho se de ye. Me pacho ai, nyame nshira. Dia me kan se onyame onhira mo bebre e wo ne amoye. Ne ma mo chichiri mu nyina na ma yakoma atoye yem bebre samre ye da yetibida. Na onyame onyi mu fi adom enko adom Amen. Na se me to enyum kitwe bi mama yakosia sewa. Amen. Enyina nipa nyina behu. Aswanyina bete. Judgment Nepe waka se uyora ye na yade aye mau nyame na yade aye mau misi nyina enipa nyina behu no kwasem aswanyina beti yes etrema Nepe waka se uyora and you may not yade aye mau nyame na yade aye mau nyame nshiramo so makoma pane modo nyame nshiramo ye Ghana fo am wo man ni diaspora maye bio mama akoso enhia mo a enka aboa bi achena we ohwe nipa no nsam ne de nipa ka that means nipa plan ese maami die ye be wie no nanso nyame nhira mo wate abusuafo de maye hello Kontonkyi. Yes mami Obu kuma ameni abonana. Papa bi. Ba ko boje mo tata nyame hira mo papa. Osuro nyankopon twedi ampoti asefo no. Onhira mo. Amen. Onhira mo nso. Mama yakoma atoye yem. Wow. Atoye yem. Biara da mi tie ni da bia me freda.
My friend that day by my friends so that and then I'm afraid. I mean the American is a mamma cause I say and I cause I bring for ma almost say me fast the PC pa if you was slow muscle Emma will never obey ma the choir more fast so ama a nipa pimpim akoma ato omoyem ya yesugu yeyemu a nipa bebre kra hunu no mefa ze doso sene omo epie ema nipa hunu na osoro nyankopon hira mo se mo akeka nsem bebre me de Afghanistan you wa you ni nyina wo ka me de adwene to ho na me tie na me afa do etura na me de ato na me hu de se ni nyina eko to nyankopon firi soro mo soro na wo hira mo ami akoso esewa ene akoso abempoma ya dia wo mo atse free fancy last year ABC ene ya ye de kase ya ene megu akwaso na ene made dana kwanso bisi onyankopon obeye na dwuma pepepepe yes na sere ya na wo kase nature se ewiase na sese ampona wo kase bi se obi a onu ankasa nimse wadi maame no dadi lumba ne maame no so emfaso na onu a sai etwa ne ho di nata na o kan sem a eni hogu maame no so ne se wankasa ukogura wo de ne ka wonko a woni onyankopon no a wona wonim adwene wo utirimo ne awaye bia na wona wonim adwene wo utirimo a wona onyankopon wo dwen ho na safo no obia ni ho befa no totroto da bida amen bia so wa ketua wa asase so me de mekenkai bible na nyankopon kuraza ukọ Psalm 34 Psalm 19 o say onyankopon obo wona osuro no ho nsrabe na wojiwo the angel of God encamps round about those who love them. Let's say who sure radia onyankopon onyiwo let's say wa wani tua boni ani no akata wani adi boni ente se let's say wo didi ma menate unimo ade na mo kan fa no ho ni nyina bia ni wa monim na obekunani onensa sum na no waye no watini su na ofisa obefa ho totroto debi edi nyankopon shiramo na ya yedi na chi a ye meda na ne bia no minu sasa ata metie legal wife metie obi a meko ne platform so bia metie de ekoso because makoma ye me ya me pese meti asundwe ni abotoye munse eno nti Kontonkyi obo hia kuma ahofedua obema de onfa na ni mmekire yeda ba ne boys kura kire se ne ho ofe munyamfo papa oso ho ofe enti onyankopon wo nhira se da me ka se me firimampo me fira sante mampo yo enti onyankopon wo nhira mo papa na da ne da tie okosi se ube cruise anzana madame oyuki ena me ka se ekobo 12 enzo me na me tie wa kosi se ube cruise anzana madame Timedi me freya Mishraw ono bema etiefo a mo support ma me akosi asewa na ma me bempoma nyina onyankopon hira mo yenkoso mompai na ade bia na me kanese tam onyankopon ka se Israel for no Moses onko yi wo mo free kofie mu onyankopon ma ohin fellow no opportunities we be sengo obese sana na koma nanka wa mo akoboko no wa mpele ne koduru baabi no onyame na prim na koma kosi se Israel koduru pokoko na no ho Exodus 13:14 and maybe 14:13 woman kai papa omo koduru ho na Israel for na tete no mo ha na eyi for no eto omo no fellow ne do mato omo omo ka se Moses
we yanka umayeka kronusu eyense eyechense ode abegina su ya no a yehu baabi a yemfe na Moses ka che o se munye ko do nyankopon obekoko na ma ampa onyame ma na kwankyere ma ne pae pokoko no ebra o mu twa yo mu se Egypt fo ni di wo mo achi no wo mo sa ba mu sa bui na wo su nyankopon April most fellow nene dom na koma sama Israel fo twa pokoko iwie na omuduru ho no na orade ka chenze safa poma no ehwe esuo no so ena oka chenze Israel fo amuhu wonde biara da enti orade se ame akosi asewa onye kum ne kun no onyankopon twedi ampoti asefo wakokon na wi wakoni nyina wi akwawi nti nyame onhwa ma wai amen mama onhwa onso edebia mama yente abotoye mu nsem na yeda yen onyankopon ba mama na mishra pa ba mo yidi a kire mama akosu asewa ene abusuan yi de omo anhia mo de a ma ya de na me obehira mo se asemi atumi aka makom ebi na o first no kwa de say first ne bi ntimi no na no odin nipa bitimi susa na ade achi mama Doris ni o sof ma me ba ko pe what is right me hoye mama Doris mpaye pa aja o church of mama mpaye mu hwam say you know selling wine into that now into men can know you mu nyom to be here the drama queen ka selling wine selling wine ni pa na mo mutumi fro na agbo wow why you many nyina ma na mi sha say one na me first me wish no a happy birthday in advance wow mama say wa mama ya ho fedua mama papa bi you wish you happy birthday in advance pa nya me show say me ayi wo mu mama otu ho asiwo say wo de wo ho ebeboa ama awaye animum abanyam biem nsi nyame nka ho na de yasesen no September 6 no bibia enkoso kama na ayi ye kan say enum bi da makoma so fitie nura na kwa ho se me ka to se nyom de nyaati nti je so boa me na ese o training sa ne premo ma so me ni na berase it's going to us way. Mama Doris. I'm in to pa. I need a woman so. Yo. Oh, friend, if you remember, many others, and we put you in our mess, with the Numia, and quite to my papa. Namia, Papa, say, the empire winning Nara, a bebem, oh, yes, again. Amen. Matsima Doris, me trauma bye. Oh, training sa ni bremu. Hey. Na tu minyi na birasi. Na ni di manu chirese. Ameni ye wo neso. Nyameni ye wo Otni sa ni bremu na tu minyi na birasi na ni di manuchi rese o mini ye wo nenso nya mini ye wo enkofo afoforo no na ni nyumanyi na chirese dabi enyum ye Pentecost for them see ni di Emmanuel chese nyame ne yen e wo ho. Hello. Yeah, hello. Yes sir. Na mpacha mo ti say. Ya papa do me ho yo na so. Mpacha mi so me ho ye. Mr. Emmanuel Reverend. Yes. Nyame ni pa Reverend. Mpacha wo ye Reverend ankasa na.
Much me yena me juma de ba me no reverend. Wow. Me taking our for yeah. Oh, okay. Now you have to do who buy my and no casanoa. Actually, so you juma pa. Na me shira pa. That was it. Yo, yeti. Amen. Na onye mo keke ompija mo nti abe mo kwadu ba ko e ni bibi. In that we start here. I think today is the second time I'm made friend. Any media we networks. Yeah. But my fellow watch now was a more year to my part. And some of us know your customer bumpire the man. You get to your every real community because you know, say, yeah, you dear radiation here. The man who was saying, someone in the radiation. No question. Now, we've had a lot of prophecy. I've even recorded some of the prophecy. Wow. I want me phone so. Because we do pray. Now, your bumpire, your grand farm, and come say, we have had prophecy that my recording in our family. Meaning, say, Amen. I'm sorry. Now, we are here to hey. Sorry. So, between time, I'm sorry. I couldn't will be in the sorry. I caught a rabbin someone really did. You should have the Christian who know you doing more Jesus, amen. I touch you, I said, you're right, you will be a bitching. Everybody didn't see a better long see a best sign. Jesus. You didn't see a best sign now. Jesus. Amen. Amen. Sure, I didn't know day at the Mayan worried nowadays. Jesus. That's your rather say, oh, the young to me and what's one and the amen. The Bible on top on the sea for amen. And we use to Christian. I say, well, we plan a more program, a birthday party. Your bedroom, your betty, your best share, rather something bomb to so. Amen. Amen. Yes. Amen. 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 Mr. Emmanuel, Reverend Yamishrao, Amenya Okese, that was say. Various yetu, for no ase, asafuye, owa, sorry, various yetu. Brewo munyina se maye asafuye owa sorry asafuye owa sorry mawa hini tuchre wiase nyame mre wiase atufo na se Brevias yetu fono ase asafuye owa sorry eya birevia brevias yetu fo yeni akudie ni hwe ye de ni Kristo brewo munyina se maye asa na asafu Yehowa sorry kanya ho da busiafo nyame aye wate Kristo waye woni se me dim se wo pon ano no na Sofu Emmanuel empire obebo ye ene nse enkrofo ta frɛ Binu dia ye di ye bi dia ye da so ebi so sheda frɛ a omo eka ensema hodo pi
for baby obi kasa kro at this point any the direction no nama air corona surely won't say na me akosua se wa fa de nkunimdie enso so ohiam paibo yes abusuafo ebitima ba se wo nkrata wo bibia enso de sumo tumfo bitimi aye no ni se nyankopon nko ana nensa ebitimi aka gu fom na me ne nkwa no ye kan ne nkwa hia se de betena se ehunu ne nkunimdie da so ahodo ne de ka ho traps ahodo bia wontimi nya ne wo hia nyina no yeti ha ya yede emu nsemu ya de so ye ne yema empaibo ankra empaibo minim se ebeka nda bia maame na nche obeba Ghana kwen be bi shishia ye worship kakra bia bobo mpaye na yetimi ehunu se de enema esiko ni nyina ye se ye de pay way e de amaye maame ne nkunimdi nti minim se obia de ne ho bi wura mpaibo mu denden de mo kom mpaye so mo nkoto bia ni mo nkai maame no ne nabusua ne ma na bibia ebeti ne nsunu mu ama me free na raw me that's hello kunim mo mojani mo yeah your time for neso wo moja me bani ma mame ete onkache o frey acha me sma feel papa yeah to me fra mi nyawo unya unwura muda na me baba wo ba ma na kafra acha me na pomo tze me pa cho me ho ye na so mame adum yami shira wa amen wa akuma nyina totoyem akuma sesese meda na madase ho yami shira papa kusese wanso dawase amen nyame won shira onye okese wa ware obeware no enya kosia sewa mame nyame shira Amen. Yeah, dear time for this. One more journey. Mame, yana mi pe udina abona machia so yana mi refu. Pasha what me nkan? Me to nkan pa. Yana mi pe udina bo enso da bia na mi refu udin no. Ene de mi pen yi kura we. Bo udin sentina me sefra mi abra kwa uke. Dia me kai mi ma minti na kwa wu ya na me refu abana kwa me prof din dia Florence Usu e bia na refu abana kwa mi abana kwa nsama do agiri and sample se ma me awo nyame shira yeah, dear time for Niso. Moja, we are to Mamma Wati. Me pacho yo. Mami, bye, Mami. That was it. Bye. Kunim, moja nimo. Hello, Mami. Neti sayo. Hello. Already abumo na moso Me pacho yenso ye hu ye pa. Mani okre wunyina. That was me so me wish ye ma me happy birthday. Na ya celebrate de so man nkwatenten ne ahoden. Amen. Na Awurade for more years enka ne fi ho na ontena se enhwe na tamfo awieye. Amen. Na kwen me pese me di dance bra me start etie otili ni me free New Zealand. Till TikTok, wow, me sure. TikTok. Asamono start here no. Ibenya pressure pa na nya easy. Na da bia na me tete na me ha na yukuna you worried no ye na wonya itie. Na wonya itie but since me started say me tie Kontonkyi a me nkotie ba bia na kwen. Wow. Me fresh tani tui. Semi moy yankopadum pressure ni nyina kwa mane me sorry an pabi a me kunu no obisa na what ye Kontonkyi me fi bia omonya mai so nti yankopon na mo so ade na moye no
asa ebi mu fa ne ketewa bi nya ade ketewa na moye no magye nipa bebre nkwa papa magye akra bebre ye na ebetie mo ne die moyi yen yare wa ne ye hawo nyina afrie so na mesra asafo ye ko a ushiro bintu me no mese fa ne basa kese ne ne nyanya na Kontonkyi media amen na after mama bi no e ma mo nya kese amma wiase nipa nyina to medi mochi amma titire a omo beta mochi a obi ahu a yehu sha a Kontonkyi na bade mo nyina meta mochi bade fa mo frɛ monyam nkwan monyam bade ma media na maya kese empo amaya asantech matchan mahwehwe Kontonkyi enkasa Kontonkyi na ka no kore enti mo ma yenkon ho ye srava de se omo obi a hawato no na owo amane mu emna mahwehwe Kontonkyi akikwan after mama program we na emfa ogye emfa ayaresa emfa nkunimdie emamo ebade ma ne han kese no entomo so no mama ma ye kese na onhyira mwasefo nyina ma asset erade na mo so beye no Emma unchima ella keshe. Ewo ni amaye no. Ebade nyamu kase na omonya kase pa. Ewo Yesu dimu. Ah, tili nyame nhyira o. Nyame nhyira o, nyame nka ho no mmoa o. Your husband yeda wase pa. Ame kwaachwa ade efe. A text message bi on YouTube. Okay. Sisi so ho a e akan ma me ehwe ade. Okay. Let's imagine we sympathizers are going through a lot. Okay, hello. Hello. Bacho Josephine o Dallas. Yay, Mami Josephine Atisayo. Na Mami Joe no kra na easy. Ma Joe. Yada wase pa oni ebema agosi ade yenyina yeboti ani aboni obema kam yada mwase ewatu nwache adwuma amatu mo wache ama ya no bi eti adwuma ma ya akoso kra ye ntimi ya doctor se babra ni atwe ade akata ya so ebesi etie ni eko ya mi shira mo de mo ye no pa rade ma mo so mo lake nothing ade bi abeko nkotodwa anu a ono obema mo besire rade mfa no wate amen Radi, near my yeti, Danamica, and Rocache Ezekiel say, near why ain't timid fish, Yadunum, Ebeka with you. Near my yeti, a Radimama Kuma Swati, Pian Brum. Amen. My young Kuna 40, a Radi Emma, one of myself for and lacking nothing. Amen. It's in your Metsuka Granny and Sanama to Metsumami birthday, no say. Kunimdi wa homa wana change. Unyachanya. Oh. Nani boji na ye wana kuchem. Nana damno ya. Chapati kasi mawan. Nana dumna buswa mawonya. Oma yatu. Ayeji to manu. Nyonya sano yabetu hallelujah nyumna yabetu nadani anema papa bi yeli be ko sanya mono yenema yandalo die makacho se ni ba wala ne so dan ye be bo shire o papa bi ni ase white yo ye be catch mama say happy birthday to you. Happy birthday to you. Marcosia. Happy birthday to dear Mama. Happy birthday to you. Amen. Wow, Mami Kwacha, imagine we sympathizers are going through a lot. How much more Mami Akosia say, wow, yay. I say, hey, may God be with you. Ma say, wow, Mrs. say, wow, Fusu. Hey, Mama, I can't say more, Mami Kwacha, a do maybe ni person Timana I am to say, prap. What done is with my so sorry to answer. Mommy,
nyame aye bi ama kusia se wa wow ama Smith double sparkle me hu nyina me hu double sparkle message was say the man who will marry our queen is blessed but he will be in lot of trouble because the number of in-laws who will be watching many keke in-laws no so to go aware ade achi in-law besrawo in-law na afreyo in-law ko ahun ya so teto Double sparkle, mama double, ya chia papa double, so nyami shiramo. Na say wa precious, beautiful na say wa Mr. Ima. Manima. Nanima ba kope ya chia papa nia me ba opanyini senya nyansafo ye na misra munyina di Joy TV ama Smith Shilin anyom no on say echidifo abusuafo e no mo Kontonkyi so yi binu afrase de ye anyom bre sa I say be ye posti wow dey bia wo platform no na say e bia wontimi nyem postu a wo de ye wo de nyom no to ase a na say wo de wo to Shilin hwan no kra na wo de di asa ba ye be ye ho adwuma na ye de nyom na to ase postu ama yeah because when we say people be afrase de eba yo very Mufanye video. Ya mufa krata papers no. Mufa binkuta. Fanya nyono na nya fefefe. Itu wi na se obetuna post o page na wa posti. Bit my am on why am on. Yes, as soon as I forward the fire or supply this one. You be posting. You be posting. Yeah, in the camera. Hey, nyami ayebi. Mama kosia sewa. Atebidi huno 1 year ni TikTok so kasasa. Wo let bia embassy bia dia ma obi omunya afoforo me disprove you. Mo di watam kwa. Na dia ba bia akodu nkofo mo di watam kwa so man kasa okuna no da. Okro mo kasa o da. Hey, mami, wanu onyam hyentia wate. Wanu onyam hyentia. Wo ho ofedodo. Wo ye oba papa. Na ho ani bre. Hey. Anti akosia se wa no. Munsa so bia ni ho. Enkofo na abobọ mu hu bia nsa nka hwenkyere obi a. Nanso nkofo a saa wo nsemi mu. Omatentam bia ba so ano. Nya nipa ketewa. Ye kasai. Enya onu ukunu. Opanyi Charles Kwadwo fosu a ono abeka kire se wadawroma na wa oba pa wo ye sika no muwa ne wodo bu ano ma munyina mutumi pagya amene obeya Charles Kwadwo fosu a kabi ni adwuma ye o ukrunti na ebididi ukrunti na ebida be ebinya dan mu da saafo ni din na ho ni watam o ma bo mu dua cause ukru Kwadwo fosu de wa nyu boni ayeda de obeka bia owiase bia ose ayewa de obeye bia owiase bia no de ho anmonyam nyina besoa wo enti se ne obi se ukru no kura bu ade anmonyam nyina ma wo se wonne umienu ni wutitiru na nyame afa ne so apagya no se de obeka aye na wo mo se wo be di saa nipa natam abrawo crowd ni die ma wo yira wan twara da pa nkyere wiase nyina wo mo enjoy ukunu emfifire obu a ukunu adu ko school obu a ukunu bua no kwan bi so obu a wo ye adwuma wo ni ukunu nyina na abre asase kura adwuma ni sisuo no wo nkwa na oni mase wo ni ukunu saafo no titimu di watam o ma bom hu dua awia gede ye be hunu ukuru bra na anne bra ya ukuru banya din opanyi Charles Kwadwo fosu na